Naši preci, oni koji su izabrali sveštenički poziv, pokušali su da zaustave i isprave jednu veliku istorijsku nepravdu od strane Crkve Srbije još davne 1945. godine. Zbog toga se organizovala Skupština pravoslavnog svještenstva 14. i 15. juna 1945. godine u Nikšiću, a potpisalo ju je 78 sveštenika. Ta rezolucija se sastoji od 5 tačaka, a jasno su istakli da tadašnji mitropolit Josif nema povjerenje pastve zato što radi protivnarodno, a i samu Crkvu Srbije su optužili da se preko nje sprovode velike srpske šovinističke ideje. Pogledajte. Rezolucija glasi: Crnogorsko svještenstvo vjerno Svetom Evanđelju, kanonima, dogmatima svoje crkve, vjerskim i nacionalnim tradicijama naroda svještenstva, slavnih vladika iz raznih plemena i vladika Petrovića, zavjetuje se da će čuvati krvlju stečene tekovine tokom oslobodilačkog rata i brisati iz svojih redova sve one koji su se okaljali i ogriješili o naše svetinje. Da će se boriti do posljednje kapi krvi protiv svih onih koji budu pokušali da diraju u tekovine naše borbe. U cilju učvršćivanja ovih tekovina, a u vezi demokratskog uređenja kroz koje je crnogorski narod dobio pravilno rješenje nacionalnog pitanja, mišljenja smo da je nužna potreba da se organizuje pravoslavna crkva u Jugoslaviji u kojoj će biti ravnopravni svi pravoslavni bez obzira na nacionalnu pripadnost. Tačka 2. Radi ozdravljenja crkvenog života u Crnoj Gori, gdje nema arhijereja niti administratora, jer mitropolit Josif, koji je nama nametnut za administratora, a koga ne prima njegova pastva Skopske mitropolije zbog protivnarodnog rada, to tražimo da se postavi za administratora naše eparhije episkop Emilijan, koji se nije svojim radom u toku okupacije i u toku oslobodilačkog rata ogriješio o nacionalne i vjerske interese. Kako ne postoji stvarno arhijerejski namjesnik ni crkveni sud u našoj eparhiji, to osnovano privremeno svešteničko udruženje kojem stavljamo u dužnost da predloži jedno svešteno lice iz naše sredine za arhijerejskog zamjenika koji će sa njim u sporazumu sa administratorom, ukoliko to bude episkop Emilijan, oživjeti crkveni život u Crnoj Gori, uspostaviti iskrene odnose sa našim državnim vlastima i u njima sarađivati na obnovi i izgradnji naše domovine, čuvajući tekovine naše oslobodilačke borbe. Tačka 3. Kako svještenstvo u Crnoj Gori ne prima platu, a ekonomsko stanje uslijed rata je slabo, bazirajući se na puno pravo pristojne nagrade, kao što to imaju i činovnici drugih staleža, stavljamo na dužnost svešteničkoj upravi da zatraži od državnih vlasti materijalnu pomoć sveštenicima koji svojim radom to zaslužuju do konačnog rješenja odnosa između crkve i države. Tačka 4. Da se svešteničko udruženje poveže sa ostalim svešteničkim udruženjima na teritoriji Demokratske federativne Jugoslavije i dade inicijativu za sazivanje svešteničke skupštine svih pravoslavnih sveštenika u Jugoslaviji na kojoj bi se osnovalo centralno svešteničko udruženje, a koje bi imalo zadatak da hitno reguliše položaj pravoslavne crkve u našoj zemlji.
reguliše odnose između Demokratske federativne Jugoslavije i naše pravoslavne crkve, pošto do danas to nije učinio sinod Srpske crkve, čime je naše rodoljubivo sveštenstvo i našu crkvu doveo u položaj koji ne pripada narodnome sveštenstvu, koji se sa svojim narodom borio protiv okupatora i izdajnika za slobodu svoga naroda. Tako držanje Svetog sinoda naše crkve smatramo da ne odgovara interesima naroda i Svete crkve, jer se preko crkve ne mogu sprovoditi nikakve, pa ni njihove velike srpske šovinističke ideje. Tačka 5. Želja je crnogorskog svještenstva da preko svog udruženja, a ovo preko budućeg centralnog pravoslavnog svešteničkog udruženja, dođe do demokratskog crkvenog udruženja, tako da se izmijeni zakon i ustav Srpske pravoslavne crkve, kako bi se dalo pravo narodu i svještenstvu da direktno učestvuje u izboru svih crkvenih predstavnika.